ikaze kuri uyu muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko aho nkomeza kukugezaho icyanga cy'amagambo uyu munsi ariko nakugeneye bimwe mu by'ingenzi byaranze itariki ya 16 Gashyantare mu mateka y'isi anyuranye. Ikaze kuri itariki ya 16 Gashyantare 2022 umwaka urashize abantu 5,000 bahuriye mu mujyi wa Kerata muri Algeria kugira ngo bizihize imyaka 2 yari ishize hatangijwe impinduramatwara yiswe iyo kumwenyura hari tariki ya 16 Gashyantare 2019. Abayitabiriye bamaganaga kandidatire y'uwari perezida Abdelaziz Bouteflika washakaga manda ya gatanu. Iyi myigaragambyo yari ibaye idasanzwe kandi mu mahoro kuva muri icyo gihugu haba intambara yisubiranamo guerre civile cyangwa civil war kuva mu 1991 kugeza muri 2002. Imyigaragambyo yatumye ingabo z'igihugu cya Algeria zihatira Bouteflika kwegura abikora ku itariki ya 2 Mata 2019. Yari amaze imyaka 20 ku butegetsi, yaje kwitaba Imana mu kwezi kwa 9 2021 afite imyaka 84 y'amavuko. Muri 2019 kuri itariki ya 16 Gashyantare umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yemeje ibyo kunyaga no gusubiza mu buzima bwa kirayiki Kardinali Theodore Makarick washinjwaga gukorera ibyamfura mbi abana bato. Bivuze ko uyu munyamerika Kardinali Makarick yari atakaje uburenganzira bwose bw'uwihaye Imana kandi agahagarikwa ku mirimo ye yose ya letari muri Kiliziya Gatolika. Mu kwezi kwa 7 2021 Makarick yarezwe mu nkiko icyaha cyo gusambanya umuhungu w'ingimbi mu mwaka w'1974 nibwo ngo yagikoze. Nyuma y'amezi 2 arezwe icyo cyaha Theodore Makarick yagihakaniye mu rukiko hamwe n'ibindi byaha 2 byiyongereyeho aribyo byo gukubita no gukomeretsa ubwo yasambanyaga ku ngufu iyo ngimbi mu 1974. Mu mwaka w'2000 kuri itariki ya 16 Gashyantare uwari perezida w'Ubudage Johannes Rau yasabye imbabazi ari imbere y'inteko ishinga amategeko ya Israel kubera uruhare igihugu cye cyagize muri jenoside yakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose ahishwe miliyoni 6 ku mugabane w'Uburayi bikozwe ahanini n'abanazi bari bakuriwe na Adolf Hitler wategekaga Ubudage muri icyo gihe. Mu 1992 kuri itariki guverinoma y'igihugu cya Salvador cyo muri Amerika yo hagati n'inyeshyamba zayirwanyaga bashyize umukono ku masezerano y'amahoro y'i Mexico muri Mexique. Ni amasezerano yarangizaga intambara yari imaze imyaka 12 ikaba yaraguyemo abantu 75,000. Mu 1985 kuri itariki ya 16 Gashyantare ingabo za Israel zasoje icyiciro cya mbere cyo kuva muri Liban aho zari zarinjiye mu 1982. Kuri itariki kandi muri uwo mwaka w'1985 nibwo aho muri Liban uwitwa Sayed Abbas al-Musawi yashinze umutwe wa Hezbollah ubogamiye ku bayisilamu b'abashia ukaba utajya imbizi na leta ya Israel. Ni umutwe wa politiki ukagira n'ishami rya gisirikare ufite icyicaro gikuru i Beirut mu murwa mukuru wa Liban ukaba kuva mu 1992 uyoborwa n'umunyamabanga mukuru Sayed Hassan Nasrallah. Bivuze ko kuri itariki ya 16 Gashyantare 2022 hashize imyaka 37 uyu mutwe wa Hezbollah ushinzwe. Ibihugu bimwe na bimwe byawufashe nk'umutwe w'iterabwoba bikanawushinja gukorana n'igihugu cya Iran gifite ubutegetsi bwihariye kuva cyabamo revolution ya Kisilamu mu 1979. Mu 1970 muri Niger kuri itariki ya 16 Gashyantare gari ya moshi yiroshye mu manga biteza urupfu rw'abagenzi 80 n'abandi 52 bakomeretse ariko nabo nyuma baje gupfa baguye mu mpanuka y'ikamyo yari bajyanye ku bitaro. Mu 1959 kuri itariki ya 16 Gashyantare muri Cuba Fidel Castro yabaye minisitiri w'intebe nyuma y'iminsi mike yari ishize inyeshyamba yarayoboye zivanyeho ubutegetsi bw'uwari perezida Fulgencio Batista. Fidel Alejandro Castro Ruz yari impirimbanyi mu by'impinduramatwara akaba umunyamategeko ndetse n'umunyapolitiki wayoboye Cuba kuva mu 1959 kugeza yeguye muri 2008. Yabanje kuba minisitiri w'intebe kuva mu 1959 kugeza mu 1976 ubwo yabaga perezida wa 15 wa Cuba umwanya yagejeje muri 2008. Kuva mu 1961 kugeza muri 2011 Fidel Castro yanabaye umunyamabanga wa mbere w'ishyaka rya gikomunisti ari naryo rukumbi riri ku butegetsi aho muri Cuba. Yapfuye muri 2016 afite imyaka 90 y'amavuko.
ubwo yaguraga ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Cuba muri 2008 ubutegetsi yahise abusigira umuvandimwe we Raúl Modesto Castro Ruz wagejeje muri 2018 abererekera Miguel Diaz Canel ukiri ku ngoma ubu tuvugana. Mu 1948 kuri itariki ya 16 Gashyantare nibwo hatangajwe Repubulika Iharanira Rwanda ya Korea ya Ruguru, umunsi wahuriranye n'isabukuru y'amavuko ya Kim Jong-il wavutse mu 1942. Ni umwana wa Kim Il-sung wategetse icyo gihugu cya Korea ya Ruguru kuva muri Nzeri 1948 kugeza apfuye muri Nyakanga 1994 ubwo yasimburwaga n'umwana we Kim Jong-il akaba perezida wa kabiri w'icyo gihugu, wategetse kugeza nawe apfuye mu Kuboza 2011. nawe yasimbuwe n'umwana we Kim Jong-un ukiyobora n'ubu ngubu. Bivuze ko kuva mu 1948 kugeza nyine ubu nta wundi urajya ku butegetsi bwa Korea ya Ruguru atari umuryango wa Bakimu. Duhinire ku itariki ya 16 Gashyantare mu 1899 ahabaye urupfu rw'uwari perezida w'Ubufaransa Felix Faure wapfiriye mu maboko y'umukunzi we Marguerite Stenhel. Byaje kuvuga ko yamuguyemo urwuba bari mu biro by'umukuru w'igihugu. Felix Faure yari amaze imyaka 4 kuri uwo mwanya wa perezida w'Ubufaransa. Felix Faure yari amaze imyaka 4 kuri uwo mwanya wa perezida w'Ubufaransa. Perezidanse ye yaranzwe n'idosiye ya Kapitene Alfred Dreyfus warenganyijwe n'ubutabera bwa gisirikare kubera urwango yari afitiwe n'abandi basirikare bagenzi be nk'ukomoka mu Bayahudi. Iby'urupfu rw'amayobera rwa perezida Felix Faure waguye mu biro bye na n'ubu birakibazwaho byinshi. Umukunzi we Marguerite Jeanne Japi yari afite imyaka 30 ubwo perezida Felix Faure yapfaga bari kumwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu bita l'Elysée aho mu Bufaransa. Madame Marguerite bitaga Meg yari yagiye kugirana ibihe byiza n'uyu perezida Faure aciye inyuma umugabo we Stenhel bari bamaranye imyaka 9 barushinganye. Uyu Marguerite Jeanne Japi yaje gupfa mu 1954 afite imyaka 85 y'amavuko. Ngayo nguko naha mpiniye mbese nuko nareshyaga cyangwa se nuko nanganaga. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi. Tuzongeye duhure ubutaha mu byiza nk'ibi. Ciao ciao.